Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Khasi Jaintia Presbyterian Assembly Music Gospel Concert bat Food Fest ka Blai Kerteng Huzana Arajar Pausan kan salonga ka Kundai Tuk Leber Arajar Pausan hamaran student Jayau. Hagani gesngi ke Food Fest kan sedang naru kapor ka UBJ Menstep hadu berdekut ke konsert keban sedang hakapor sa UBJ Janmir. Convener jangka fundraising committee Foreign Mission Board ka KGP Assembly Reverend S Dengan udah thu bagajin temu jangka ni ke free music concert kalongkum shibenta ban ai jengkershan berpentelun hikam mission syabari jangka KGP Assembly. Hagani gospel concert kidan kinong ruai bat nong tem kibidan kisap kerpang ban ruai yaki jing ruai ki bekensai bat ban penki yaki mensim jing nong e jing ruai bekentop yak aroha choir berailam ke kong Pauline Wajri kamani music ministry kesurna nong kendong lynching kesamla kentiulin mau penyang uba bat lador kongno bat kekenhon. Hagani gesngi nyeshim bentalang da ki standing choir jeng gisau tuli ki sinod kata kesinod mi ngi kesinod sep ngi kasinot pedeng bat kribhoi sinot. Nalo kini, hagani kenti on sedan langru unong lambat nong ruai niam belapau bha ubeni prasad bat kurim jong u ke Zan Beni na Bengaluru. Banakali ang jong Khasi Jaintia Presbyterian Assembly kan penlong ya ke music gospel concert bat Food Fest. Kabel ai kerteng ke hosana arajar arposan haka arpeneterik u leber arajar arposan kabadi ya ke si sanjang madan student jayau bad hakani ka events kan sedang shua ka Food Fest nadu por khatwi beje nangka kan bot sa ka gospel concert ka bangin sedang nadu ka saweji sheneng. But hakani gospel concert kidon kinong ruai, but kinong tem kidon kisap kerpang, but ruai ya kijing ruai kibakan sai, but kibakan ki ya kimensim jong kinong jing ruai. Kini kinong ruai ki kentop ya ka aroha choir apo kijing alam jo ikong Pauline Wajri nang ta gidon ru ya kamani ministry gidon kasur nong kendong nang ta sunong kendong lenching nang ta idoni ikong kentulin mau pniang badipa batlador kongno barki perlok but on penreham mensim shushu dagi jing don kat lengba ki choir jong ki sauteli ki sinot ki standing choir jong sauteli ki sinot kata kalau ke sinot migi KGP sinot migi KGP sinot sepngi KGP sinot pedeng nang tangi donro ya ke ribhoi sinot standing choir kebakam kongsan bat kerpang ha ke music event kalong ba unong ruai uba paunam I Beni Prasad bat ilok jom I Zan Beni kini dorangkat ha katei kasngi bat yi tip bau Beni Prasad long way na kinong yalak bat kinong tem nong put bat kabat so komen shushu ban tip yo Beni Prasad kalong paudei upriu ubala poi syaki aspa sauksan teli kiri tang hapo ndriusnan ndriu benai pat arf asni unayo ya ka world record baru lek keleng kiri jong ke perfei banyalap ya ka sap ka bleu ai ka jing tem ki jing put bat kumju da ki jing plasha mensim ya ki jing it ka jong blei bat gitu iba kibanwan hagte kaski kinyo ro ya ka kabu bansaki ya ulunong tem bukrau bat kum juro ya ka gitar ka bola design rengkat bat ka drum
Kabla ai kerteng ya ka benta. Ni dokumen ban tu bahagate ka concert kin don ru ki pastor ki don ki teman besran ki don ki record jong ka balang ban na benta ki jing tip ki jong fi ni la khot ru yo kong san agate ka sgi ya menteri sarkar menteri jong ka social welfare iba Paul Lengdo ba sembut kong san iba renik don El Tongkar MLA rengkat ki special guest kin yadon agate ka segi lakme lentiru baraki hajar ngon kin yawan syakani ke gospel music concert comfort fest Hamadan student kajing penkre na benta kini ke events kala nang nyai syakmat harengkat kajing trelang ki volunteer bat ki board pulit ban penyai baik bat penyai renti egi kali bat ki jaka penyam kali las ngopuru ba ke jing penkre ha ka bedi bat ka food fest na ka liang jong kilai tli ki sinot ka sinot ni semi pedeng bat kumjur ke jing kentai ke JP assembly bat so komandro ba ka English service police bazar kini ru kini don benta ketika food fest ki belong kajing bit kajing yang wedi kajing program but kajing penkre kajong ki kalabiang banora ya kajing bam ki kensai ki bakamnya but ki bom kam yo koi namar kata ka KJP assembly bana kalian jonga kumu convener jong kini ka fundraising program nga priang sobha ya pi paro bania weru ya paro kiru I chingwai kam tam ki parwangai ki badon apo ka KJP assembly banyawan sya ketika hosana arajar arposan music concert comfort fest kanang ban penulong ya ke jingtmu ke bakongsan jong commission and evangelism ban penyar yo pun ke jingalap syabari bat bayaka gospel on yo banyalap syakijaka baro kita kilom katu kan ni ke jinun kam kiba niwan kamat jong fi ki press bapin penpriang ya ne kubor bagre ke sgi idon yakni ke gospel concert comfort fest ni khot ni aware yaki bakinwan klem the siu ya ka bairong dekai ke ba nila perkat na kaliang jongi kinong penyai kalomba in subu de donation box na de QR code ro apo ketika you kemadan teki ba so mensim ke la ban le kumta Henry kalong ni khot kalui ya baro kan de siu kan no Beijing siu ka ba kamat jong kani ka concert kalong ba kajing syakri ka ba na kaliang jong ka KJP assembly ka sedang nadu senam ka kandai spa kandai polai kamtam ka kani ha ka bedi ba ka foreign mission kani ka mission sebari ka ba do Nepal ngidon ya ka Kislan Secondary School ka ba ai ya kajing syakri lemba ka puli putih tinamar kata rengkat berkata kajing temu ka pengialap ya gospel ban ai do kajing nang jing start na ka benta ki kinong syong ki badon kanong ba Kathmandu agdu ki jaka ki ba ngidon ya ka mission center jungi kumalong benta ke KJP assembly ngidang don tang kani ka way ka Nepal mission ka belum ka foreign mission bat kadiru ngila seng ya ka sunam kat kanai spa kandai puway kum kadap jong ka jing sa jing kemau ya ka jing wan ka gospel ka jing tap shi spa san posnam ka gospel hari lum kasih jangtia di nama kata ngila sedang ya ka mission sebari da ka ba ngidon belum mentah tangkani ke Nepal mission.